hariya turakunezera turakwishimye zombi biza bijana waye inka mu nka z'urusengero asante cyane kwagitwaza no kwa masasi asante cyane ugenda uhitemo inka waba ushaka yose uzi kinyamurenge nzagerageza kubaze umbaza nta kibazo uri tayari umbaza turebe no ndavuga ikinyamurenge ugisone mu kinyarwanda ntubizi byose ibyo nta kibazo ngiye numusengege shake naba n'umuki nukuri nukuri no nubimenye nanje ndaguhinka y'ikimina twagiye iyo umuntu afite akantu nk'akamaze ndaguhinka y'ikimina urayizi inka y'ikimina ubwo ni nk'ifite ikibuno iyo mu kimina iyo mu kimina amagari nk'ifite ibuno bro umva ikinyamurenge ndacumba cyane mate sikuru bigisha numva bampoza nkarara bivuga iki mate sikuru bigisha numva bampoza nkarara ngo imibare si inkuru imibare si inkuru bajya bampuza nkarara imibare si inkuru ariko bajya bampuza nkarara Murenge barumiwe wa ubwo se urabona inka utayiswase kasubiremo ikimina inka y'ikimina inka y'ikimina ikimina ni ikibina yego ikimina sawa bari kugushuka none se ni nasabe biramuna Hello vipi yambu cyane bantu banje nizere ko muri mumeze neza cyane guys rero ntabatindiye uyu munsi twari dufite gahunda yo kujya kwa Sabe ku Isimbi TV hanyuma rero ewana byabaye ngombwa ko tubyuka kare ngo uyu mutoni yarakaye ngo namwirukanyije bamutera make up nabi kamubwira ati mwana mama kugira ngo bagutere make up ducerehwe nogira gute wogenda ukugiye ariko tukaja gukora kuko hari ukuntu kwica amasaha bitari byiza nuko rero twese dufata imodoka turagenda twifatira utuntu hano nari maze kumwinjiza ka mood ka box yameze neza atangiye kuma ka smile hanyuma rero turagenda tugiye gukora ikiganiro mu by'ukuri ni ibintu twasengeye Imana ngo tuzagende tujye gukora ikiganiro ku Isimbi kandi guys narababwiye ati bantu banje mumbe hafi kuko kuri iyi nshuro ndaje kandi nzanye ibintu bizatuma muba proud fieri yuko umuryango wanyu mutomanza hari ibintu bishyashya urimo ukora hari ibintu byiza urimo ukora rero guys no kuvuga ngo ubu ngubu dufatiyeho aha tugeze ntago ndimo mpamenya neza ariko ni muri Kigali abahazi wenda muratubwira ariko nge ntabwo ndimo mpamenya nuko rero twagiye dukomeza twibaza ati ese tugiye kuvuga iki of course ibigambo ngenda bigira ariko kandi nanone Isimbi no umuryango munini cyane ukeneye kuvuga ikintu gifatika ngo umujyi wa Kigali rero twawinjiyemo umujyi uri smart ukeye umeze neza rero no kuvuga ngo mudufatire iry'iburyo tugiye gukora ikiganiro mushobora kukibona mbere y'iyi video cyangwa se mukakibona nyuma y'iyi video rero twebwe turagiye kandi nta byatari tujyanye mbese Imana niri imbere twebwe turi inyuma kandi turabinginze mukore subscribe ku bwinshi kuko dufite ibikorwa byinshi byiza biryoshye ndabizi neza ko muzishima rero ntibyatinze twese tuhagera turashika ngiye imodoka twajemo ubwo nyine nk'abastari
tuba tugomba kwiyubahisha. Hamani yaje, mwamubonye uwo bita Mutomanza, mwamubonye. Ariko turetse n'ibyo, mu bashatse narashatse. Ngaha rero twari tumaze kuhagera, twasanze adahari. Hanyuma rero kubwa amahirwe hano twari duhuye, twishimye, twahuje. Sabe n'umuntu mwiza wa hatari. Yes, muye n'abavandimwe nzampura n'abana biwacu. Bana y'umurenge hariya turakunezera, turakwishimye zombi biza bijana. Waye inka mu nka z'urusengero. Asante cyane. Twagitwaza no kwa Masasi. Asante cyane. Ugenda uhitemo inka waba ushaka yose. Uzi Kinyamurenge? Nzagerageza. Kubaze? Umbaza nta kibazo. Uri tayari? Umbaza turebe. No ndavuga Ikinyamurenge ugisone mu Kinyarwanda ntubizi zose. Ibyo nta kibazo, ngiye no musenge gishake naba n'umuki. Nukuri. Nukuri. No nubimenye. Nanje ndaguha inka y'ikimina. Twagiye. Iyo umuntu afite akantu nk'akamaze karama. Ndaguha inka y'ikimina. Urayizi? Inka y'ikimina. Ubwo ni nk'ifite ikibuno. Iyo mu kimina. Okay, yo mu kimina. Abagari nk'ifite ibuno bro. Umva Ikinyamurenge. Ndacumva cyane. Mate sikuru bigisha numva bampoza nkarara. Bivuga iki? Mate sikuru bigisha numva bampoza nkarara. Ngo imibare. Imibare si inkuru. Imibare si inkuru. Bajya bampoza nkarara. Imibare si inkuru ariko bajya bampoza nkarara. Wakimurenge barumiwe wa. Ubwo se urabona inka utayiswase? Kasubiremo. Ikimina. Inka y'ikibina. Inka y'ikimina. Ikimina ni ikibina. Yego byakimina. Sawa bari kugushu. None se ni? Nasabe biramuna. Mate sikuru bigisha numva bampoza nkarara. Mate sikuru bigisha mpuza bampoza nkarara. Haya basi. Wawe imibare si inkuru bigisha. Ngo uhoze. Urari. Ngo uhoze se ni ukuwe. Like nyine guciringa cyangwa se kubireka tu. Inka y'ikimina gucitse da. Ariko ndagerageje kwa. Uragerageje no kuri Imana. Takutagize. Ijambo rimwe ryiza ry'Imana. Ijambo rimwe ryiza ry'Imana. Imana izidukunda urukundo rudasanzwe. Imana inyifata nk'umubyeyi wanjye. Sinza nyifata kandi Imana nyifata nk'umwuka. Amen. Imana ni umwuka. Imana ntago ari umuntu ngo yibeshe kuko ibyikora byose ibikora igambiriye ko tubaho ne kwira dukunda nk'abana ba. Amen. Icaha cyose waba ukora ujya kwigira umunyabyaha ujya kwiciraho urubanza menya ko ibyaha ari akantu gatoto gutya mu nyanja imbere y'Uwiteka. Roho nzima mu mubiri muzima. Amen. Shake kuvuga iki? Niba ubyutse mu gitondo banze wiyambaza Uwiteka. Uragize ubuzima bwawe n'akazi kawe Imana. Hanyuma werekeze mu kazi kawe. Banza wibaze ku Mana mbere yo gukora ikintu inshuro 7. Amen. Ikindi Imana igomba kumpa umugore mwiza nkuyo. Nikubonye. Ayo yaramushaje. Yarafite. Afite abana wazampaye abana batatu. Kandi ikindi kibazo niwe mukobwa wenyine kwa data ukana mawe. Wenyine. Wowe ni kibazo. Uri kine. Uzusige ku rugo. Yes, twese twahurira n'undi muvandimwe nariyo muramubona inshuti nziza dukora akantu gatoya karimo kana trendinga dufata nimba ari cab nimba ari iki ababimenyere ni ikintu kimeze nka Uber noneho turakomeza. So rero turatashye turagiye gusa tubafitiye indi gahunda ya danje kandi nziza. Miki guys do abantu mwigira abasirimu mutaragurira inama ariko gatatu mwabibonye rero ko tubafitiye byinshi mwamwiboneye uwo bita Miki. Mutegereze mube maso nababwiye muduhe subscribe muduhe support ubundi. Yo guys,
nk'uko mubibona rero twiriye imihanda, twakoze ibishoboka byose, ndacyabisubiramo dushaka support yanyu kabisa. Abantu twagendanye runo rugendo rwa Mutomanza icyo gihe cyo kutwiyereka. Gusa sinasoza iyi video ntashimiye Murongi Sabe, ntashimiye Miki, ntashimiye abantu bose baduhaye support. Ndashimira timu twagendanye, ndashimira mwebwe bafana bacu, nimwe mwatumye tugera hano. Rero ndacyabakeneye cyane, turabakeneye. Mutone yahageze ahita aryama asinzira, ariko fungapo rudi ndani. Rero guys, ntabwo wenda muri iyi video nagize akanya ko kuvuga cyane, ariko hano biri ngombwa yuko mvuga. Mfite content nyinshi, murabizi, maze igihe kinini kuri iyi mihanda, kandi murabizi ko ibintu bya content ari ibintu ntashakisha. Mwarabibonye mu mihana, mwarabibonye ibiganiro nabahaye, mwarazibonye movie. Rero mu by'ukuri muntize igihe, muntize amatwi, muntize amaso, muntize subscribe, ubundi ninjye namwe hejuru cyane. Uyu mwaka ugomba kuba umwaka w'ibintu bidasanzwe, ugomba kuba umwaka mwiza cyane, kandi abizi neza ko mubinyifuriza. Reka nshimire abafana byihariye. Nta kintu mba mfite nabahereza, ariko mbaha izi content, mbaha ibyishimo. Ndabizi ko aho muri hose mwishima. So reka ndeke kwizimba mu magambo, kumva n'imbaga zasaze mu bipangu by'abakire, no kuvuga gake gake. Reka mbashimire, hanyuma mutegereze ejo video y'akasamutwe nababonjeshejemo aho. Harimo ibyamamare mwabibonye, kwari kubabonjesha. Rero ndi kuba content y'ibyo twakoranye, MC Nario, Miki n'umugabo we, n'abandi nkuko mbabwira ati mujye muri comment mutubwire ngo mushaka ko twahura nande. Mushaka ko twahura nande. Abavuze Miss Miyango, vuba cyane ku cyokezo turaje dusangire kanyama hereza abantu benshi. So rero guys, love you so much.